U prvoj stazi je nada sovjetskog plivanja. Mladić, 21 godina, koji je nekoliko puta uzastopno osvajao zlatne, srebrne, bronzane medalje i nekoliko puta bio bez medalja. To je Rus Aleksandar Bugarov. Ne, druže Bugarov, nije još dat znak za početak. Ne, vratite se. Dakle, u prvoj stazi on, odnosno u drugoj stazi Amerikanac John Paul Tarzan. I na kraju u trećoj stazi naš predstavnik Barut Perić. I dati znak za start, startovali su. Barut je već u vodi. Bravo Barute, ja ću da pretim njega, zamaj lijevom rukom, zamaj desnom rukom, zamaj lijevom rukom, zamaj desnom rukom. Sada se Jugoslavina gledaju Baruta, udahnuo vazduh i dahnuje vazduh, zamaj lijevom rukom, zamaj desnom rukom, zamaj lijevom rukom. Obrisao je oči, zamaj lijevom rukom, zamaj desnom rukom, zamaj lijevom rukom, zamaj desnom rukom. Hajde Barute, svi smo uz tebe, zamaj lijevom rukom, zamaj desnom rukom, zamaj lijevom rukom, zamaj desnom rukom. Brže Barute, brže, još malo, još samo malo do cilja, vreme 2.52.84, 2.52.85, 2.52.86. Zamaj lijevom rukom, zamaj desnom rukom, dahnuje vazduh, zamaj lijevom rukom, zamaj lijevom rukom, još malo do kraja, malo do cilja. I Barut je prvi, ja se izvinjavam, dragi gledalci, ali u ovakvim trenucima samo srce snažno zakuca i riječi same poteknu. To je dar prirode, tu se ništa ne može. Ja ću pokušati sada doći do Baruta, da uzmem kratak intervju. Voda je malo ledena, malo hladna, ali šta ćete